Salame. Tsy tafanao TikTok zany zaho fa maro ny raha manahira moa ny zaza koa tsy salama. Saka tsy nanao vidéo ty aho fa misy raika aminareo zany sady matetika izy miresaka amina momba ny problème couple avosana. Zaho fa zaho manao TikTok resaka couple regny zaho si expert fa manao juste comme ça. Fa nandefa message anahy izy tamin'ny malahariva de nizaka hoe aho Serina zaho izy tena tsy zakako sasy izy amizay lastany nisarany sipany izy de tena hoe tsy zakany sy miboaka tragno sasy izy des fois izy tsy misakafo tena hoe dans le noir absolu zany izy de hoy aho hoe c'est normal marary kosa misaraka amin'olo tianao zao fa matoa zany le amin'ny eritreritiko manokana matoa le olo niala anao dikan'izay fa tsy tianao. Ka pourquoi zany hanao handeha insiste ho tiaviny. Zay zany gn'anahy le tsy azoko. Satria lasa ny fitiava manko mila hoe réciproque. Hoe anao tia anazy, izy koa mba tokony ho tianao. Fa leran'izy fa tsy tianao sasy zany hoe pourquoi anao handeha insiste hitomagny handefa message aminazy hoe mipodiana aminahy anao azafady etc. Dikan'izay zany forcenao zany le olo hitianao. Nefa le olo fa tsy tianao sasy. Au contraire zany tokony ho faly hanao matoa le olo efa miala aminao de resinao foana zany hoe le côté positif hoe sauvé za fa niala aminahy izy dikan'izay magnome chance anahy koa izy mba ahafako hiaraka amin'olo hafa. L'olo raika ne tsy tianao mety folo koa mety ho tianao ambadika agny. Donc il ne faut pas zany hanao mi rester amin'igny avao hoe da tsy maintsy mipody aminahy izy. Ny sasany aza misy ny sasany mandeha hatra amin'ombiasa aby hipodiana n'olo nefa ino se dikan'izay tsy hitako hoe tsisy dikany le raha satria fitiava tokony ho réciproque. Izy tianao hanao koa tia anazy. Olo fa mampitomagny anao, olo fa hitanao fa mampijaly anao. Bo ino koa zany mbo hijanonanao aminazy, bo ino koa bo hitomagny anao sa hoe hanao tianao zany zay raha olo mampijalijaly anao zay, olo tsy mirespecter anao zay. Est-ce que le olo mampijaly anao ve na olo mampitomagny anao sanandro hitanao ve hoe mérité anao? C'est zany tokony hataonao agnaty loha hoe est-ce que je mérite quelqu'un qui me fait pleurer? Tokony ho force anao aza zay hoe matoa izy nampijaly anahy, matoa izy namparary foko dikan'izay je me lève. Soldat debout fa sy soldat à terre mihitsy. Au contraire, tokony mitsanga anao de hitanao hoe raha lofa lehilahy manao an'izao tsy respecteva anao dikan'izay tsisy ilany anao. Anao mpitomagny izy na anao filafilany na anao ohatran'izay dikan'izay zay tsisy ilany anao fa andaniany lerany avao anao. Dikan'izay no fa hitanao izy nandroaka miala tegna no fa hitanao koa tsy zakanao miala koa anao fa matoa anao mbola ao dikan'izay bo zakanao. Fa io lafa misy raha tsy zakanao na atao kory anao tsy maintsy hitanao avao varangara iboanao rehefa tsy zakanao izy. Igny zany raika après amizay rehefa ohatrany hoe manasipa vaovao amizay koa zany le lehilahy niala aminao fa tsy tianao sasy igny tokony tsy anjaranao mihitsy hiantson'le efa resalaka amin'ny hoe tsy haiko na rafina andresanao tsy anjaranao mihitsy handeha hiantson'le olo hanao an'izao hoe lehilahy niazonao ane lehilahy ohatran'izao mety taminao izy mety sy mety kokoa fa rehefa leran'izy niaraka amin'olo hafa milamina kokoa mety tiany kokoa le olo na mifagnaraka soa ireo tsy anjaranao mihitsy ny handeha hiteny amin'olo maro na amin'le hiantso an'le olo sipa vaovao hoe lehilahy miaraka aminao ne ohatran'izao non tsy anjaranao fa raha ohatra ka zay tokoa le toetran'le olo laisse la personne découvrir de anjarany ihany koa izy fa tsy problème no sasy koa zay. Après le olo andefasanao message ohatrany hoe sipanao andefasanao message tsy mamaly manomboka marandray jusqu'ariva izy tsy mamaly anao na de après rehefa teneninao hoe zaho ny occupé na tsy haiko nefa izy hitanao ny connecté de fa aveo reconnecté nefa mbola tsy mamaly anao dikan'izay tsy anagnany asa koa anao. Satria rehefa tena nitianao izy tsy maintsy andefa message kely izy hoe chérie zaho occupé androany fa anoratako avao anao rehefa avy. Tu vois ça coûte rien en fait les raha de tokony hataonao hoe zaho bo occupé na ohatran'izay fa matoa anao manomboka marandray tsy mamaly message nefa anao mbola connecté déconnecté dikan'izay anao
mety nisy fotoa avao anao nitsapy ny telefoninao fa ça va te prendre firy lera ve na firy minute handroatra hoe chérie occupé za fa rehefa avy eo za miantso anao ça coûte rien angamba zay mais bon zay zany le raha tiako nyteniny teo fa tokony tsy mijanona zany hanao ohatrany hoe nirotsaka aminao aby ty problème ty tontolo izao mais mba hoe mila mifaly avao koa tsika amin'ny zavatra kelikely agnagnantsika ohatrany hoe vao misy problème kelikely mandalo de eo za ohatran'izao zaho vasa voahozin-jagnahary zao eritrereto fa maro olo mana problème mihoatry ny problèmenao exemple mety agny misy maty anaky maty ray aman-dreny marary aby zao nefa anao lehilahy niala aminao avao hampivahanao ohatran'izay olo samy managny problème eritrereto olo miady combattre contre le cancer ohatra olo tsy haiko maro zany ny problème hafa plus grave que lehilahy niala aminao tena maro mihitsy de tokony zany hanao tsy hoe tsy tokony hanao zany hanao dans la tête hoe dai zaho farany be problème za fa non du tout misy olo hafa mana problème bebe kokoa mihoatry ny problèmenao voilà zay zany le izy da amin'ny magnaraka zany nofa misy raha hitanao hoe sy mety aminao dès le début de aleo stopper satria ohatrany fizakany vazaha il y a un truc qui ne revient jamais c'est le temps perdu io tsy mipody sasy koa mba hevitevanao an'zay raha zay zany nofa raha hitanao hoe miaritry kelikely anao de hoe fa tsy mety c'est pas la peine anao mijano amin'igny eo de aleo ajanono anao mila tsy matahotra hoe prendre risque zany parce que ino hahaizanao hoe no zaho miprendre ty risque ty hanao kory zaho pourquoi zany hanao hatahotra an'le izy tsy le truc tu n'as même pas essayé voaloha de eo anao mahita anazy voilà zay ngamba ny afaka teneniko anao hanao zay nandefa message anata mal de courage à toi za sy afaka miditra amin'ny raha satria hanao tompony avao mahasovegny vatanao le raha sy amin'ny placeko fa amin'ny placenao hanao avao mahasovegny ainao sika sy raha agnatin'ny dessin animé hoe misy prince charmant ena misy tsy haiko ino non hoe misy pouvoir magique anjaranao avao mitsanga anjaranao magnatriky mila magnatriky problème satria ohatra hanao misy problème za sy afaka hitsanga amin'ny placenao fa hanao ny magnatriky ny problèmenao resinao moramora izy des fois tsika avao koa manko compliqué anazy raha tokony ho sotra compliqué vanao de plus tu compliques plus c'est compliqué de mba hoe ataovy mpandandandanjaigna avao de anjaranao manao anazy voilà zay zany courage za sy manamora hafa par courage za tsy alonjao hoe meko anao mahereza satria problème samby anagnan'ny raha olombelo fa courage de magnaraka sy atao sasy raha fa hitantegna hoe sy mety io mahay voa vao mahitagny malama magnaraka sy ataonao sasy hitanao lo fa tsy mety tsy forceva tsy forceva salaka amin'ny pataloha tery io hitanao raha igny fatery anao fa mizizo avao anao miditsy agnatiny ao anao kory sy afa baraka rota andala igny patalohanao aleo mijanona amin'ny raha pointure tegna avao